Welcome back. Power Minister Milind Naik plans to institute call centers in Goa to address all problems related to electricity in the state. Milind Naik inaugurated new substation with larger capacity in Pentem Mall, Kurchere. आम्ही भरपूर कॉल सेंटरचे इनॉग्रेशन ह्या दिसांनी खंयतरी जातलें दिवाळी पयलीं करपाचें माझी उमेद आसली पण तें शक्य जावना ताका कारणां खूब आसता ते कॉल सेंटराचें जालें आयज लायट ना म्हणून जी कंप्लेंट आसा लोकांची त्याच्या पेक्षा चड कंप्लेंट आसा तुमी सगळीं जाणां मानतली की लायटीक लागून जर फोन केलो जाल्यार थंयसर आमचे मनीस एकाय धरना ते कॉल सेंटराची जेन्ना उत्सव जातले कॉल सेंटर जेन्ना चालू जातले तुमकां हांव एक एश्युरन्स नवीन दिवंक शकता की सबंद गोंयांत कोणाय खंयच्याय वेळार लायटीचो प्रॉब्लम आसलो जाल्यार तो प्रॉब्लम परत सुटावो जायचो जो मनीस कंप्लेंट करता ताका परत फीडबॅक मेळपा सारकी आमी सोय केल्ली आहा आनी ते कॉल सेंटर थोडे दिवसां मदत डेली लायटीची प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ब्रेकर प्रॉब्लम आतां सगळें आमी न्यू करून आनी कॅपॅसिटी वाडयला आतां 2x6.3x2 आशिल्ले म्हणल्यार 12.5 मेगावॉट आतां आमी 20 मेगावॉट केला 8 मेगावॉट वाडयला आनी कंप्लीट सिस्टम रिन्यू केला त्या खातीर आतां इंटरप्शन कमी जातलें आनी लोडीक प्रॉब्लम मुखार आतां कोणाक लोड दिवपाक आमकां पावतलें whatever requirement for further next 15 to 20 years there is no problem in Kurchere municipal area and surrounding areas. And now look at the other happenings around the state. 14 councillors of Margao municipality moved on no confidence motion amongst Margao municipality vice chairperson Breta Cardozo. However, 6 councillors were absent for voting on Thursday. Special meeting appointee regarding the vote of no confidence against our vice chairperson Breta Cardozo. He concluded that and 14 against 0. So that VCP out. As a vice chairperson, VCP Breta Cardozo is out as a vice chairperson of Margao municipal council. ना त्यांची कोणी होना Notice सगळ्यांक सावजाली नोटीस सगळ्यांक सावजाली कन्फर्म केले आमी. Goa Polytechnic College organized a program on Skilling India 2020. They will launch a community colleges scheme 2013-14. Construction and building technology and refrigeration and air conditioning are few of the courses. And we are going to launch this scheme and 19th we are going to launch the scheme and call for applications by 25th of November and then scrutinize the applications and start. By 1st of December will be in place. We'll start classes. Singer and musician Siddharth Buyao launched a Kokni music album. It has about 18 songs of Goikars. या सीडी भितर जवळजवळ 18 गितां आसात सिच्युएशनल बेस्ड गितां आसात जे कवी वाल्मिकीक वंदन करून जरी ते शबरीची बोरा इतले पर्यंत हाजो भाग आसा या सीडी भितर आस्पावन घेतिल्लो आसा. Music and art does not recognize any boundaries. There is no boundaries for music. The boundary are पळय ते फक्त पॉलिटिशियनाक जे जेन्ना ताका जाय तेन्ना आमी रिलीजन यूज करता जाय तेन्ना भाशा यूज करता जाय तेन्ना मराठी जाय तेन्ना कोंकणी जाता इंग्लिश सुरू जाल्या सो this is only for political. Bureau Report Prudent. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.